Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Musidɓe julɓe haray hiɗen fuɗɗito ka darsu men wiyeteɗo minbar النور haray ko darsu ɗetto minitaji 5 e ko nande muɗum. Hande inchallahu darsu men on ko wiyete ko iyaka wa arba'an haray mi haɗima ya jeye e piiji nayi. Piiji nayi hino woodi haray mi haɗima ya jeye e majji iyaka wa arba'an. Sabu ɗin ɗon piiji nayi haray ɗi ɓittinay gurdam, ɗi ko ɗum woni kañum kadi ɗi ɓittinay haqqille, ɗi ɓittinay kadi ɓernde. ɗi piiji nayi ɗi sifotoɗen ɗo wata mo wo eto ha jeye e ɗi piiji nayi ɗo musidɓe julɓe. Sabu ɗi piiji nayi ɗo janguɓe ɓen hino wi wo ɗi ɓittinay gurdam, ɗi ɓittinay haqqille, ɗi ɓittinay kadi fondo. Haray noon aranum ɗum ko honɗum haray ɗum ɗon ko ɗum woni ko monanagol koddori e Allah on subhanahu wa ta'ala. Ko Allah muuyi kon, sa jaɓani ko Allah muuyi kon haray an en ɓittere gurdam on nangodiri e ɓittere fondo on nangodiri. Sabu haray angal hoolagol alqadaru on, angal hoolagol koddoriye on kañumma e wele koddoriye on ɗum ɗon hino adda ɓitteni gurdamji heewɗi ko ɗum hiyeten wano woɓɓe no warto e woɓɓe no barmintino, woɓɓe no unoyo ka lemetroje. Haray ɗum ɗon ko nawnare aranere nden noon haray ko ɗum woni angal hoolagol koddoriye. Haray ɗiɗaɓum ɗum kañum kadi ko yamidirten wata mo wojeye e ɓeɗo nayo alwuqu fil maasi bila tawba. Haray ko ɗum woni ko yanugol ko wiyete kon e bakkatu hara tubali. Haray ko ɗum woni waɗugol bakkatu hara tubali. Allah daali wondema qul huwa min indi anfusikum, haray ɗum ɗo ko e koye mon nden iwi, fa bima kasabat aydikum, haray ko juuɗe mon nden kadi faggiti. Haray tataɓum ɗum piiji nayi ɗi goɗɗo hana tawede ɗin haray ko ɗum woni ko joganagol gañanadi himɓe ɓen. ɗum ɗon kañum kadi haray karamakoɓe ɓen no yewti fi muɗum kañumma e hiɗugol yottagol. Haray hasidankakuyagal ngal kañum kadi ɗum kañum kadi si goɗɗo no mari nde nawnare ɗo haray kanko e ɓittede ko ɗum woni fondo e ɓittede haqqille e ɓittede gurdam haray ɓe nangodiri. Sabu Allah subhanahu wa ta'ala no daali am yahsuduna annasa ala ma atahum allahu min fadlih, ene ko ɗum woni hiɓe haaso himɓe ɓen e ko allahu subhanahu wa ta'ala hokki himɓe ɓen ko iwri e ɓural makko. haray hinno ari kadi e ɗuma athar e batte ka maka la rahata li hasud, haray ko ɗum woni fowtare ala na wonande kala jogi heewɗo ko ɗum woni hasidankako yagal. Haray nayaɓo on kañum kadi ko honɗum haray ko ɗuriɗo deftere Allah nden e ɗuriɗo sunna nulaɗon sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗon kañum kadi haray ko en etete en fou haray en jeyaka e ɓeeɗo, sabu ɓeeɗo kadi no jeeya e jogiiɓe gurdam ɓittuɗam e fondo ɓittuɗo. Allah daali wa man arada an zicri, kala on ɗuriɗo ko ɗum woni ka diina an fa inna lahu maishatan danka, haray himo mari gurdam ɓittiɗam. Haray musidɓe julɓe hande darsu men on ka minbari nuri haray ko wiyete ko iyaka wa arba'an, haray ɗi haɗima ya jeye e himɓe nayo. arano on ko hombo komo hoolaki koddoriye allahu subhanahu wa ta'ala on mo tawata hara welaka on koddoriye. ɗiɗaɓo on ko waɗuɗo bakkatu hara tubali. tataɓo on ko haasidowo himɓe ɓen. nayaɓo on ko ɗuriɗo diina Allah kan. ɓeɗo nayo haray karama ko ɓen fof no yewti haray ka defte muɗum haray wata jeyeteɗen fof ha taweɗa e ɓeɗo nayo. sabu ɓeɗo nayo no mari nawnare molanade, nawnare ɓittede ko ɗum woni gurdam maɓɓe ɗa haray no ɓitti, fondo maɓɓe on no ɓitti, ka hiɗaɓe o hiɓe moni ɓe weltaki kamɓe ko wiyete weltare hiɓe woɗɗodiri. haray noon ko angal hoolagol koddori Allah on e waɗugol bakkatu hara tubali kañumma e jogagol hasidankako hasida himɓe ɓen e nayaɓum ɗum ɗuragol dina Allah kan subhanahu wa ta'ala. musidɓe julɓe haray hiɗen hatta ɗo ka darsu men minbari nuri inchallahu en yewtoye kadi toɓɓere e nder toɓɓe jeyaɗe e l'islam tawata hara ko ɗettayde minitaji seeɗaji. haray miɗo hatta ɗo. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.